Nisha han taumaun cynnychig di gnìomhachas Eilidh cofach rin hyn, agus ha mi lietholichte faalche a chur Eilidh Chamshron Sykes. Ach, mis táisig yn corig Eilidh ha bicin fistigi iacam mit de yin. Sauna balachul is a tua a hau fo hús an Loch Abar. Sound, good job. How would we gopper gnìomhachas úr o Gàidhlig? Agus could you say bain a veher and roch Charlotte a vi sreap. Good job. Dus je hebt verder geen gewil, je pikken jodig hele nish. Ach, nienscho, je hoe korst Gaelic ionnsachadh an toshach? Well, va Gaelic ik ma henner is ma henner vid, agus va ruith bit Gaelic ik ma vahir, so va ishe goos nach na Gaelic a veige ad sa va mi Aoigh agus. So va mi tócail te Michael Gaelic get nach romi feelinte agus in sin va mi son mo chud Gaelic a harstad ars. And je Gaelic aprach, no Gaelic Lochaber a hacket? Well, hanneal Gaelic aprach acam vo hús, ach va acam an Gaelic abrach agus, mar sin me vis mi ionnsachadh fachgal abrach agus, me vis clachtje nach eile chos an asinte bi mi fiach ein rivi gauj nach eich. Agus cymmer a ionnsachadh in canon? Rein mi an ardscoil an toseach agus an sin chaimi gus almór agus rein mi cursa comeis. Is an sin gaf mi fáis agus an sin chaimi arás gus almór agus rein mi curs conaltreich. Gàidhlig. Cáit an bíú clech Gaelic in Jew? Well, ha Gaelic ik mo chadit flat agus so vi sin yfrian Gaelic san tairi chéile agus ha mi gyma fórstan ach rís sin. Agus na rafáw a ionnsachadh na Gaelic an de iachu sa bí sórig se tuva mui na'n chlasichan. Fa mi gobar leis mór fa tachgin agus cwydioch ha mi go albanoig san tachgin agus fa mi vrian ri tor dúne ag an ro Gaelic Eide fór abrach agus chorsid rúm vasach agus húg sid fwy ar a Gaelic ac am cwydioch gymór. Nisha, ma vis minute húr agad, drífis tu Gianamh? Wel, bi mi a sreap gyma fichinte ac yn ynyd sreap agus dal ar na beanntan yn cwydioch a mi gyma fórsnach a fi ffyrach gyma fas crigli am nifis. Je am fachgal Gaelic, John Nappers Gaelic, is Charlotte? Is fyr talum Lochaber tír na beans na glowns na gascach dúach aberst abrach agus ag ba fír. Agus go má fricadach. Well, míle taingiút Eilidh a uafsach snog a bhí brín ruth. Agus bhí Eilidh ar ascáilrúm a capadích me chusper a frógram gráchas an an gidéis. Ha Eilidh ar ascáilrúm inise agus Eilidh chunig sin calamin sin an an lawnrig nuach, ha isgafel uppe gemeintineach ac at heen cwydioch an ein bicin mi'n sin? Wel, ha mi a fósglwch bw, sé bws bors a mwy a hawn do fod yn eich agus a sin a gidi gan bi a hyd bws bors a mwy do fod yn eich awn yn alba fa awn fief. Gàidhlig, agus cymryd a chrw yn groch y sioc y dolf? Fa mi vrian ri urus freanse yn tosach agus fa iad yn úla gyma bros nach chael min a project faid gam chwydioch ag yn tosach leis i fi tosach ag yn gnìomhachas. Sy'n sin rein sin crowdfunder agus fa mi gober calorie neachialain nich gewater a fa a cruach ag fleeces agus yn sin fa sin a reich na fleeces a crowdfunder chai sin gan a vanca agus fa sin gyma fórstanach gan ruid sy'n gyma bros na chil faid gyma bros na chil min a Gaelic cwydioch agus hwyr sin yn ergyd gys tosach ag. Je ha an leib a froses a fi a jalafach úti? Se proses fad bliana a hawn a fi ga jalafach ag ga chwyr rys na company yn eile a lot o cache gys na ydych i ynef yn sin femi tu gober gyma fas calories na dúine gus a bhí dhéanamh cínseach go bhfuil thularúd cearst. Go háirí an na seirsa ruúta na hasíní dhéanamh fad a bhfuil sin fiocha in rí dhéanamh fit fíormhad ó bhar an éich. A bhfuil a Gaelic ítear na páist in a frósis? Ha go má cúdramach ó sgas go bhfuil sin stéite an an Lochaber a bhí cúmal a Gaelic ríise project agus snach bí
a Gaelic tokenistic párs sinna project agus gymbi sin a fiochain rí chealtain go bhfuil Gaelic cúdramach an an gach seir sa Obair. Agus dé seirsa it jaldachaí a ha géirí a dhéanamh leis gnìomhachas úr seo. Chaneal company Eilidh spárs mé an an alba ítir company mór a ha ré le borinich agus gyma vícinnta ha údach dhéanamh sa chiad dul amach do firinich agus an uair sin bíad ga dhéanamh do bharinich díadach an san ún crú agus ha sinne go mór a gíri áthiricha mór ar a gnìomhachas agus na gnìomhachas an gus bí borinichnas ag bhíon an ruith. Míle taingút sna bhí ar Aoigh SpeakGaelic called the rain.